Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So pini ke 15 December 2021 lo pini ke Zubeen Garg team la pen ke Karbi film artist sangbong football match padopon podak kasa stadium long non ili tum na me yo lapu jerpo tum pen dami pom lo jo lapu da sob YouTuber side lo jo lapu alangli ke Terang TV official lo jo alangli bang ke lapen ke lapu ta me jo jerpo tum side lo aku alang kita cetan dah thate. Kardo, elemen song kiri lek deh. Lalu, laku bang kayak ding el aja. Ketu lah, nang itu ya. So guys, nanti non paling pop lo non tebok hello jo, keli lo non alam shop kilo chen litum. Arlo paling doni pop lo. Guys, dambam lo yo nilitum. So guys, non sio nilitum dami bom lang yo. Nilitum malah VIP tiket bang sian mat sio pu front gate pen bang ke nilitum manang palut iklong leda jo hamdi mat si lapu hamdi ya hotel na si non nilitum dami bom jo pu tawar se apu jerputa do yo. Alang lita YouTuber so nang li channel men jetan Dong igi vlogs bro. Dong igi vlogs deh. Choro lo nilitum non sio jerputa men dami bom lang yo. Leda po non alam so kilo te nilitum non alam so kita nilitum luduni po arlo. Guys, nilitum non helang jo arlo nai ludi non nilitum lapu kangnya dim nai chiri lok lang yo. Nilitum ini duni po lapu lo yo nilitum non kangni duni jike. Lapu lo yo mana yo arleng dok pigan yo. Lagi lagi. Guys, non sio nilitum dak nilitum masjid tongan nai cinggi iklang yo. Pu nilibong lapu jerputum lado yo. Lagi ya. Apa yang lapu hendak ya? Ini lapu ya. Set full lap lah ya. Stadium tu milik saya kondisinya perlu jauh. Ada? Zoni jono. Corner. Goal. Wah, dia no. Come on! Hey, Zubeen Garg! Hey, Zubeen Garg!
ভালটা এখানে ভালো লাগে Oh, there. Oh, no. Zubeen dari kaya. So guys, nonang kubang Karbi film artist tumang haik bom lang jo. La samis film artist tumang one lang. Seta mela Karbi film artist tumang 5 ano. Nonang ko la si la Karbi film artist tumang si haik bom lang.
Minar biye dengan ita. Ya, dah, tu na, itu tak. So guys, pini football match bangke. Karbi film artist tumang si hai ikdela. Assamese film artist tumang ke rem dalo jo. Peneng me football match bangke. Karbi film artist tum si hai dalo. Nili tum adung pen nili na paklang ik wanang tum han. Nili non film ang sunelo ya. Kelar lo sidola. Zubeen Garg kanong kasi Karbi kasi noon na lang ito kanyan pen Karbi ko hilun jabang ubang hiduan si kami naka hongjo elongan kirang peje kasi jukang ito Ini kak, oh, mana? Konsepnya apa lu bu? Apa lu bu? Players. आराम से सर रानी सिंगांगली हिरजो में नाक पिजुन ना जॉइन ले दे Ostar nili talo nili sikole pi. Please front side clear. Bilang. Itu babu dak sana korban dekho niki. Jitu babu dak sana korban dekho niki. Asli to pasang na biskole bar. Oi clap guys clap. Number 18 please. Everybody please connect your hand. Your hand, right hand, connect your hand. Đây là lỗi, có một sẵn của hắn à? Thế nhưng là tôi thấy là phía không. Nó đúng không? Mobile আছে নাকি? Left hand, right hand, connect your hand. Anglong lagi pada kemarin sebelum permainan itu masih yang nanti lepas sekarang ini dia pun Anglong lagi nanti. Once again, left hand, right hand, connect your hand. Beket isi kola niki tumi.
The first award to be given by MLA Golaghat, Sri Zubeen Garg. फोटो भेजने ना The first award goes to best goalkeeper. So the best goalkeeper award goes to Zubeen Garg. Is the best goalkeeper of Friendly Match 2021. Congratulations. So the next award is highest scorer. Highest scorer goes to jersey number 4 of the performer this afternoon. Highest scorer goes to jersey number 4 from artist Karbi Play Artist Action. Once again, continue. The next award is Best Player. Best Player of the Team. So Best Player of the Team goes to jersey number 14 from Karbi this FC. Jersey number 14. Harmony, challenge your hand. Challenge your hand, guys. Very much congratulations to Harmony. Once again, challenge your hand. Next award goes to Gaza. And I think we all got to think about who will take the trophy of Gaza. So the trophy goes to Zubeen Garg 11. Gaza trophy goes to Zubeen Garg 11. Once again, challenge your hand, guys. And next, the time has come that we have been waiting for. I say that tonight is going to be the winner of Classic Football Match 2021 goes to this FC. Friendly football match. Zubeen Garg, Papatuolo, Team Network, a team to Karbi Play Artist FC. Originally from the Anglong. Once again, very artist congratulations.
जीत गए हम लोग जीत गए देखो जीत गए Song hai dah lu. hai dah lo Pening we football match bang ke Karbi film artist tumse hai dah lu. Pinia video ke ni le la kon se kang tonik lo. Next vlog long lai le tum che tong trick na. Kardom khatok be phantam.